بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. تماشاوان هیجا شباب بخیر. نیرنا راست دست بکش سرید دمه ام مجارا ایریش رجماسیونیست خبر دادن ببر غازه و نیزی 18,000 انسان قتل کرد. پریجوانا زاروک و پیرکن خلق سیویلن سر غازه تی بمب باران کردن. دشتی پنج رو نابر دابو ایریشا شر آگربستی هاتوی اعلان کردن دنا بین برخوادان فلسطین و رجماسیونیسته. دشتی و دیسا بمب باران بسر غازه و بردوام کرد. ایشب استودیو میوانی ما اندام اداره گشتی یهودا پاری محمود امین اولم خیراتنز بین. خیر دامن. روزنامه بان نویسکار محمد باران میجب خیراتن. خیر خدا دوباره خدا جوار ازی. تماشاوان هیجا براستی رژیم سیونیست به پشتگیری امریکا و دولت اروپا ایرو خبره که خوند دصد تیاره عالی امریکا به هاتی شاندن که هندره وان به چک و سلاح و بمبیان داگرتی و اف بمبه چهار عالی اروپا تینه جبو پشتگیریا رژیم سیونیست و اف بمبه جی به سری زاروکی فلسطینی و تینه تاقاندن. هر وحد وینه آنده دیمن آنده ویدیو آنده جیم دبینن. باجاره کی مازن نیزی 3 میلیون انسان تیده دجین تالان و ایران بویه. اف وحشت و هویتیا رژیم سیونیست می سری خبر بدن. بریا هفته جوتمه پشتی هفته جوتمه افروج داوی سازی بین الملل چدکن چناکن ترکیه و دولت اسلامی سروی مجاری فکروان چیه چدکن یانجی چناکن مثلا باید خود امینه که خبر بدن خلق ترکیه خلق مسلمان سروی مجاری هشیار لولی حکومت اداره‌وان رایدار سروی مجاری وکی خناج دینن ام وی فهم دکن ج مدیای تشتیو کم هیم دکن و هنگ داخویانین پارلمانتری هدا پاری در حقیقی مجاری ده داخویانیا بمره پاروت کن. اول باکور آنها جابرده باشورجی برای زمین و بهم و دست بکن. رژیم سیونیست دمکی دریجه جالی باکور و جالی بجای و کتبو غزه آنها بحثا باشور جید که از مهرنوی دریجی اون اشتی آگربستی ایریش دیسا دست بکرن چه دخواینن و پارتی هدا پاریجی سروی مسئله فکر و چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تماشاوانا سلامتكم. هفته جوتمه جبو هم عالیه فلسطین هم عالیه اسرائیل را بو میلادک دوره کی نو دست بکر به تعبیر استاد بدر زمان که دبیجه اسکی حال محال مسلمان سفر بلیک اعلان کرن مجاهده لأرض فلسطين دا كل غزة ببن قوته كي دناو خدا تكليه وان صالم مرابط كونن مرابطات شيبن اوان مسلمان اوان مجاهده إيريشا كل سر إسرائيل دان إسرائيل هف شاش و جيش كر بوه دربه إسرائيل شونا كو دره همبري وان مدده كي دريج بقارش سنگاوان محاربه بکه و جسارت ندی سادجه بمب باران کرد لسر غزه لسر خلق فلسطینی لسر سبیا لسر پیرکاوا لسر مظلوم وان انسان سیویل و وان بمب کرد سادجه قتلیام کرد سویخرم کرد دوی سوره دا کاندا 45 رو دوام کرد دوی دا اندی تبکیه دنیای پریا دنیا هشیار بو پریا دنیا تبکیه نشانده لقارشی و تبکیه دنیای مجبور ما آگربستی اعلان کردن دوی آگربستی دا جبو یک حبکی اسیر
کو آلیه اسرائیلن دست خلق فلسطین دانه دست مجاهد دانه دبروان دا سه حف خلق فلسطینی گرباتنا بردانه toplamda tabii hafta İsrail'i karşılığında desadu dey halkı Filistin'i Müslüman mücahidi kud zindan adana Müslüman Filistin'i hatın berdan. Ve arada tabii dünya aliye katliam eder, aliye zulm eder, aliye vahşeta İsrail'de evane kuştkiriya ve vahşet etkin. Evane ku hevaltiya ve zulme dikin Amerika dışarıda. Avrupa, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, van devlet ku kuştkiriya İsrail dikin. Je taraf halk dünya var. Je taraf insanı ku ehli vicdanın, ehli insaniyet dilevan daha ya. Hak ve hukuku insaniyeti der hak ve hukuku insaniyeti hişariyan hiye. Tamam dünya insan rabun piya. Le ne tane nava Müslümana da ne Türkiye tane, ne İran ve Yemen o memleketi dünyaya tane, Ürdün'ü veya Lübnan'ı tane. Dınava İngiltere'ye bıxu, dınava Amerika bıxu, dınava Avrupa'ya, devlet Avrupa'ya ve İspanya'ya gerek karşı tepkiye var, karşı ve zulmeye, karşı ve vahşete tepkiye var nişandan hevaltiya zulma ne kirin, o zulma talayin kirin. Desarida Netanyahu dugu vakta ku dest katliamı kirin, bombabaranı kirin ser Müslümana da, ser halkı sivil da hedefi ve evvel gu eme Hamas'ı bıqadinin, eme esira khalas bikin, و ام غزه ام ون حاکم غزه بوان هر سه وعده دست بکر وسا وانشخورا دگو هراده و وکا هفته کی دا بمباران غزه امها بکن مجاهده تسلیم بسینن و خلق غزه یجی اشخو براون چند حب بمبا براون بوی آویش خورا پلان چه کردن ذهنی خدا سناریو چه کردن لی آیا کمین کد گوتن ام حماس بقدینن حماس نقداندن دنیا تبو حماس ند نوا مسلمانا دا حزکریا حماس اوینداریا حماس ند نوا مسلمانا دا تنه دا تمام دنیای خلق خریستیان دا خلق کو بشکی مرحمت وجدانیا انسانیت وجدانا انسانیت دا نوا دلیوان ده هبه همو جعالی حماسیوات و دست که هفال گرتنا وان کر هفالتیا وان کرن destek eden Müslümanı vedere, mücadele vedere, tek hoşuna vedere. O evade diye go ame Hamas'ı ame Gazze de müddeteki dire kinde ame herhalde biztinin müddeteki vadde mehderbaz bu bomba barana van agerbesici ketin araya esir takasici kirin. Bütün şekli diyetin ku sentine Gazze'ye ise işe rahat nine. غزه جویداری ترکشینا کنه. اول سیاست گوتن شوی و غزه خلق غزه نزیده و تک بکن کسی جویداری تک نکر مرنه دام بر شاو خو انسان ویداری تبی سبیه خو تبی پیرکی خو تبی اختیار خو تبی نخوش خو دوی غزه دمان د مسجد داجی انسان هاتن کشتن تک نکرن د مکتب داجی انسان هاتن کشتن تک نکرن د خستخانه دا هاتن کشتن قتل کردن تک نکرن د امبولانس دا د ریا دا کش د آلیکاریا هفدو دکرن انسان هاتن قتل کردن به شکلی خلق فلسطین خلق غزه ارداغ و ترک نکردن برای خود مسلمان به تنه نیشتن یعنی مقصد و غایه وان به شکلی ناصری به وی آوای آگربسی هات راستی یعنی از آگربسی دا تشتی که وان تخمین دکر به شکلی که کدگوتن امی شخو برا حماس روژه دی حبا برده امی بی آوای امی دوام بکن اسیری خوشدستی و خلاص بکن داویا و ایشی دا اسیری ما که تمام بون امی لیسا بمبارنا کو دوام بکن حماسه و اوین اجبر کو حیله وان پیلانه وان جبر دا دبینه و نازدیکه گو نها پی و حتی کو ateşkese ki agerbesi ki daimi çeyne be hatta ko dnava mev İsrail'i da ev şer nesekine ev takasa esir amendi çeynakin o ev ablukaya ser Gazze'yi gereği rabe bir şekli ama ancak bu şekli merunun sermesi tabi tişte ko Netanyahu ya hükümete Netanyahu ko faşist hatta yürüdü İsrail'de dibejin hükümete ki vakav ya faşist natiye, ırkçı natiye
وحشی و هو ناتیه اوه حکومتا وحشی به وی آوای دخوزه کو سورکلی به بمباران قتل عام به شکلی ناوی خود سادجه به ناوی حرب دوام بکه دنیا عالم قبول ناکه که ویا حرب هرکس زانه که ویا قتل عام حرب ناوا نفر ادا شده به ناوا عسکر ادا شده به قارشی هفدو لهمبری هفدو شده به بجایی ورن قارشی هفدو به میرانی شده نه به بمباران لسر سیویل ادا نه به سر قتل عام سبی ادا نه به بیرک ادا نه به سر باجار ادا بمباران ویا نه حربه ویا سادجه قتل عامه جوی آوای دنیا وی رخنه که وان خلق دنیا ملت دنیا انسانی کو اجدان مرحمه دلیوان دا هي وانا قارشوان ساكنينه وتأثيرها تمام الدنيا بلا بيا يعني هم سپور عالم دنوا سپور جادا دنوا قدم سیانه دا دنوا صنعتچی دا دنیا همه یکدیمه یعنی تشتكو الخيرات مرت كنا دنوا تركيا دا او تبكيه دنيا تنه يعني خلقه کو انسان کو مسلمان انسان کو عقیده وان باوریا وان سر اسلامینه و تکوشن اسلامیت کن او نتیدا غیر وان اگه کش خورد بین سانات سپه سایفاسی شونه کو بحثا قتل عام بکن بحثا کوچکی خود کن بحثا حیوان خود کن işte وضعیتا کوچکی وان چقا نفاشر درتن قارشی عالم ترکیه بوی آوایی خوزن خوب بکن گندم خود تکن روژه سپورجی ترکیه جویه که نشان ندانه هی ساناتچی yani yalnız dünyada خصوصا ننابا İspanya'da sporcu vanji و Avrupa'da sanatçı vanji İtalya'yı çend tahmiko derketin jibo bilezin be futbolu her du abici جلو برگه فلسطینیان یا جینکی شکلی که سرچاوه خود شکرن کشکی که جلیق بخواین کرن درکتن صحای دنوا تریوپین انسان خود وجدان یا انسان هشیار دکن انسان دن ناس کرن داناسین یعنی دنیا عالم به ظلم وحشت ناس کر فهم کر که ذهنیت سیونیزم چه ذهنیت که خرابه ج نج طرف مسلمان دا ج عالی انسانیت دا تاریکی که پرمازن تدا هست سیونیزم بکن یعنی بلا سیونیزم وحشت سیونیزم تشتکی چوایه جبو انسانیت جی تشتکی تعلقه که مازن جبو پیش روزه لورا هویتیه که وها یعنی دنیز دم پر شرادید بلکی دوی سال نوتی ویالی دا به سریا بیستی دا ناف دولت دا ناف نکر اخستنا دا ارگوتا دا شر درکتم وی هوای داوی شر روس و اوکراینا یعنی لی هویتیه که وها بیدنگیه که الهمر وی تشکیلیه که وها تیارتین کشتی و گمیتین چک و سلاحتین پرتین جرا و اوج به وجدانی به هویتیه که وها ایریشه خود دومینه منطقه‌ران سر به اونش بشه. بله یعنی ادخوازم بری کو بحثا ور بکم که افتادی سیونیزم جکوهات. بله. و فکراوی و اف سیونیستی جکدری کومی ورابون که آنی بدسته که هاتن و به عالی کاریا که دورده بجیبون. يعني تخوازي ام سرور بسكتن الجورمن او در مهمه جرك ام ويدري بزانم يعني مش ما يرو بعصا يعني شر سيونيستا و فلسطيني كن ياجي مسألة فيدر هاتيه يعني سيونيست تدي پر باشاروجوي تنيا يعني تدي ام دمي سال 1948 لو يدري دولة جويا بناغي يعني ام دولتي حسابنا كنوي تدي دولة السيونيزم اللي دري آباكرن يعني تدي حفتي 5 سال يعني زيادتنا يا بل بريبيها مثلا سلا 1700 نهادا فرنسا جنرالي نابليون دفيجا جرك ام دبن إدارة عثماني دا تدي فلسطين دبن إدارة عثماني دا بي دبي كرك لور أمش يهودية را دولتك يا أباك الفكر جوي درت كذا جوارك يعني جناب خدرخن جناب خدرخن شو جور دست بيتك و سال 1970 ونهادا
لإسفاج جارا كمين لباسل جبينة كي توبلانتي كي بناوي سيونيزمي لها دجبن سريتي خبردان كونغرس الور دسبيت كان يعني حزارو حسدو حفتو هذا لإسفاج لها كوم دبن ديفيجن كا تدي ام دولتكي سيونيزمي عوابكن جور دسبيت كان تاجوي دري إدي حزارون هسدو نوتو الشاشاجي اف روجنامه گرکی هيا ناویوی تودور هرزه كتاب كي دنفيسه يعني السر سيونيزمي السر فكرة يهوديتية يعني كتاب كي دنفيسه يدي دور دا بحث تدي شبونا دولة واندك و نجاة برسيا واندك يعني الجريك تدي يهودي سيونيزم يعني دور دا وي كتابي السر على كرنا دولة السيونيزمي فنكو تدي ببا قايناخا كي جوارا بدستوادا و إدي هدي تدي فيات كن حياة يهوديات كن ذهنوان وميلاوان بربالي فلسطينيات كن صلاح هزار ونحسدو نوتو حفتا داجي سيونيست نوا أوروبا دا دولة أوروبا دا برب فلسطيني يعني تدي يك بيك إدي برب فلسطيني دشن بجيد بن و تدي أفشخطي خبرداني دشن الور بجيد بن دوا سالة حزار ونحسدو سيادة نحسدو سيادة يعني 25,000 مالبات يهودي الور بجيد بن دبندا هم وانتشتا خبر دبن هم دبندا يهودية كل أوروبانا وانا دشينن فلسطيني بجيدك كوفانا ويدمي دولة عثمانية هل دوشة بلكي تدي عثماني دولة عثمانية برزيدة لهمبر إنساني كتدي أم بين خريستيان يهودين ومجوسين وياجي أرمنيين ويان تدي مثلا نمسلمان خيري مسلم جسري حتى بني لهمبروان مسامحة وان هدية يعني دنا دولة عثمانية دا بيجيبونا وجيانا خو بردوام كرنا لوان كأستنجي كي جوارا در نخسترية أجي بلكي تدي بيشيا وانا بكرية إدي كوانا تن لويدري بجيدفن دسي عثماني دا عثماني جي لويدري هدي دولة غربي نخصم إنجلترا لسروي بيلاني دشخلة يعني بالدولتي دشخلة وانا دشينن ويدري دولة إنجلترا يعني سروك وزيري وي كاري دروا سال 1970 دبي بخو يعني دبيجا جرك ام دولتكي لفلسطيني دلسر أرض فلسطيني جسيوني سرا آباب كان بخو إفادتك وقتی که بی تشتی دبیجا شخو يهودي شون الور بيجيبونا يعني و سال 1920 نهاجي الفلسطيني دنا يهودي و فلسطين دا مسلمان هذا سال 1920 نهادا هف قسطن دسبيت كوي شاخي تدي ند 1948 كدولة شكرا جويا دولة بناوي دولتي دولة تروري شكرا أباكنا بريبي بنجاه كي شكرا أباكن ودشن ويدري هر دشن بيش دشن يهودي كي لكودري والكيجان دولة دنيا فجويدري دقرنتين الويدري بجيدكن إدي الويدري كشتن خوين 1920 هذا تكفن على لهف دخن 133 حف يهوديتين كشتن إنجليز شخوه داري شخو إدي إشغال كريه بسالة 1918 عثماني جوية در وكشيا إشغال كريه بن إشغال إنجليز هذا إنجليز لهمبر كشتنا وان يهودية 110 مسلمان شهيد كوي شاخي سالة 1920 هذا إدي أفتدي مسألة نوادا مزند هر ديشن تدي وانا
جمارا زیاده دو یهودیتین نخواستم یهودی دولت اروپایی تمام پاکشت کن یعنی اوجش خوان دشینن ve brejnava mederkeve çünkü fitne ne. Yahudi li kudere ve fitne derdiğe. Yani lehember devleta, lehember insan adına, insan adına malbata da. Ana dedim emledin herin amwan yek vücud düzane. Yani mesela amdemi tedi devleta terörü بهفانه وشتا قوات الدنيا تبل بشتاوانه جهاب حزت كن باغي وانو فلان بيوان تنه يعني اگر فلسطين اللي نلق هم بروان بونا اگر افتش نلبر بوزيوان مسلمان نلبر بوزيوان بيا انا بهفر مشغول بونا ويهبدو كشتو بونا خوينا هبدو برد بنا çünkü فتنه يعني الطبيعه وانده يعني مثلا بين جوي مذهبي يعني يهودي بنجي دني نج فكره خو قبول ناكنو دكوجن يعني هيني ريتنا خوينا انسان بونج بري حتى انا لقومك حساب بكن كو بيغمبري خو كشتبن و يعني كو وقت الكوجنجي بي او كنا افتخار كن يعني بيغمبري ما بو دزانم پیغمبره دزانم خدای تعالی جوارا پیغمبر شاندیه لیدخن پیغمبری خود کجن ولسرجی افتخار دکن آنا جی پین راحتسز ناون ایدی او انسانی که دوی طبیعتی دابن يعني مبتدين خوينو ريتن لباوان عملكي حتى يعني دناب هذا جيبي تشتيت كاربكن İdil bir fitne, bir şekli, bir rengi, hedi sal bir sal, gav be gav, jenava devleti Avrupa'yı Yahudiye karşı Filistin kirin, olvederi parça behos, ardu axa Filistin liyajberwan girtin, disa be piştirikiya devleti Avrupa'yı ve tabi Amerika, خودان پشتوان، مالدان وان، ملکدان وان، امکاندان وان، پردان وان و به پرا چیز دسته وان هات یعنی جی ایجاب کر مثلا ام به پرا کرین ایجاب کر به ظلمه به لخستنه به حقارته و به شکلی بر فکرن تدی آن فلسطینی اردوان تمام جبر وان گرتنه پرچکی بتنی د فلسطینه دا آزاد هوا اوجی غزه دخوازن و عرضا فلسطینی که آزاد بسر خونه که لشکر اسرائیل نکره هر شب هر بردریوان به ملیوان گره ملی سبیوان پیرکیوان زاروکیوان بگره بکه حفصه به سجوبنه آجیکی که بسر خما و او درجه غزه به غزه جی دخوازن ويجي بكن بن تسيرا خو ويزلمي الوانجي بكن تدي شريعة رجاوا ام تفد بين جبري حتى انا يعني بلكي جارجانا بمباباراندن بسري غازي و دكرن زلمي الوان دكرن تدي جارجانا كو وقت بهفكتنا uçağı xo bomba psariyan da barandın bale net katin sokakı wan net şun malewan berderiyan wan net gittin cebri net birin yani durda birçok viyaji şehreki birçok viyaji bir seri xubune ya am haroma dedit ku الشريعة روجافا وبالتالي قدسي تدي شورا دوري قدسي هرچی مالك وفلسطين تدا ونكي جانب خاصنا ب سوجوگونه یعنی وقتی کو لشکری وید نوبت ده یعنی کیف اید خوازه لید خط شد ویش کامل وی دریخن ام خوام بروینه یعنی سوجوگونه وانتنا دگرن دوند کن حفصه چما تکن حفصه تشتکی ویجی تنه و دویجه دوک و دو پیش ده اوانا هم برمه yani tişteki bükün am dibin tedbiren am yitkin hapsi hatta şaşma be mahkeme durda tkarın be güne be suç be mahkeme durda behilni yani kanun yekul gori huku Filistin diye zulme luan bükün gor wan kanun yekul ne diye faham kir proje ki hatiye danin je 200 sal 300 sal beri gori ve proje Siyonist weder hatine bicî kirin او پروژه وانجی حتی ایرول گوری دلی خو مشاندنه ایرول سر عرض و آخا فلسطین داگر کرن اشغال کرن حتی
د لیتراتورê de tiştekî wiha jî çêkirine divên yerleşimcî yani hatine bicîhkirin yani ew bi xwe jî vêya qebûl dikin ji derve hatine bicîhkirin ne ê wê derê ne eydê wê derê ne vêya jî tê qebûl kirin lê li gor me ew ne yerleşimcî ne ew ne ê hatine bicîhkirin ew îşxalkerin ew dagirkerin. Kelime yerleşimci ne kelime ki masum aslında. Belê. Yani asli Xuda evekun nabi seri yerleşimci yani ne asli ve dere. Yani bir nabi yerleşimciyeti duhozun van insana sonuç itibariyle vakaku hani Müslüman dibecin arda Filistin arda Müslümana. Ne arda halkı İsrail'e Yahudiye. Ya tariha kuhatı baskirin de şahzar ve nesudu hafdar beriyavi da Yahudiye kud Filistin'e de adet bjimari xu belki nagijim sedi vederi nagijim yek parek. Sedi yek vederi Yahudi tinene. Fakat besevkiyatı be ikna kirni veya be tazyiki ciye memlekete dünya kulvan ta'dad be aziyet luvan be jvederi berraveravetin koşbariyetin kafin vederi hedi vederi tijadikin hatta gece hazarın nesadı çülle haştaku devletahu ilan dikin ve dönemedeci yani halkı İsrail disaje he nagija sedi bisti be jmara xo nagija sedi bisti sedi bis ve keda yani jvi avay tişteko evd xozun binave yerleşimciyetiye bidin naskirin به معنى كوفان إنسان يرلشمجي بيناكو أو در عردك بخويبة بيناكو أو عرض نعردك خويب بر الودر تنبيه يعني إنسان كل ودر خديتي كنا خوي تابية ودر خوي مال ودر جبوك وان بكن يرلشمجي سونستا دشن مال خلقي دخن دري خلقي دخن واجمال وان دخن جبرا بزوريتي بالسلاح بأتكيا قوة أوردية كي أرتشا إسرائيل دشن سر مالی وان رودنن اوه کو قارشی درتین مالی وان بولدازارا خرادت کن با دستکا عسکرا مالی وان خراد کن وان اسیر دیگرن وان دابرز حبسا و سر مالی وان رودنن جی وان آوایی وان خراد کن شونه دا آوایی نوچت کن yani tişteko ev dikin naber ben yerleşimciyeti yani dünyada belki ci insanı kulbubun yerleşimci belki mümkün ecera çünkü ardaki beyxoyi ve ardaki ekavitine be mesela خدمت جرا خدمت هایی تنه بکیر کسی نه هر کسی ترک کریه یعنی کو آوه کد بجن Allah'ın terk ettiği yerde. Yani öyle bir tişteki visaki kur ardaki bir khoyi ava bu ve hevel rastı her alveda rune bed yerleşimci. Ama bana işgal keren. Ne yerleşimci ne? Sonuç itibariyle bana çuna arda ve deri arda Filistin'e insanı arda ku bu khoyi bir. arda ku le khoyi derketine. Ne khoyi tanene. Le sahibci dertin. Yani ne khoyi. Yani dvejin beri khoyi bine paşa firot bin. arda ku ne firot neji. نات يفروتن عرضه كل سر خوينا خود رجن دشن سر وی عرضه رو دنن عرضه کی وساکی انسان که هر سر وی عرضی اویا غاصبه نه یلشنجه او انسان غاصبه غاصب کنه yani خلق يهودي إسرائيل كل وي حرما كو فلسطين إشغال كرنا خلقي ويش خير الزاروقة وبلكي نخوش شو هناك اختياري كوج طاقتي كتنا بيدا تف لشکر تنه حسباندن تف دستی وان دا چکنه جلو برگی وان سویل بنجی سلاحی وان هنه چکی وان هنه و دناف فلسطینی آده دجین لبنه العالیه فلسطینی افجی براستی رورشیکیه yani دناف باجار فلسطین دا رام الله yani بیشن ل خانیونسه ل عالیه شریعه روجاوا ل قدسه yani هیزه که فلسطینی کوه در دبن مدافعی دبت نه yani تب لشکری وان و در اشغال کردن yani بیان ناو کدن لی نای دانیش خو د و مثلا اگربستی ده ام وید زانن د گوهستنا اسیرادا ایکوهاتن بردانج عالی فلسطین yani تب زاروکون پیرکون yani zaruka uç madı girin mesela kes veya belki ne yapırsa nezi seri haş hazari da vega hafse İsrail'de halkı Filistiniyene bütün vanjmal van derdxen peş kameraya zaruka
هی بجناوی نگیشته ناوه کی وی دگرن دوین دچین یعنی کس ویجی لینا پرسه بری هفته جوت مهجی اوی او سبو مثلا اگر بستی ده چه قومی موسف سر ویجین کی خبر دن یعنی هنکی اسیل هف هات نگو هستن و پشتوی بردوام کرد ام زانن دسته حماسی و برخودان فلسطین ده هی اسیل هنه مثلا لشکر هنه هی و هناك جنرال وان هنا لشکری وانی بلنجی هنه پیش روز وی چه بدنی شاندن کروه والله غالب على امره تشتي قضاء قطبه وبفه يعني المسلمان خلق فلسطين مجاهده فلسطين أكبر خدنا خود دبيجن وكاك مساري دا باسكر يعني يا أف شرط وشروط بدقش بن أف ظلم قتل عماكو سرين نيزي 6 سال بهيرية يا أف ظلم قتل عم بسكنة يا أف وحشتاكو إسرائيل دانية سر خلق مسلمان فلسطين وحشتاون أو قاوة كي بدا باش يا جو مسلمان دوين جبرا أمي خو بتمامي أمي خو بدن كشتنه داكو خود نهایتinde her halükarda pey der pey aşama kuştun el peşame. En nihayetinde gaye olan maksada olan evet ku de seferberlik ki mazın becara ki be peş kevin o nihayetinde ev zulm ve vahşeta İsrail ku hususen leser dora Gazze'ye kiriya ablukayı nahile besine ki gıda ki bikeve ki erzaka ki bikeve nahile ilaca ki bikeve nahile insan aliye ihtiyacı koyu tamamıyla fıtrici nahile vanji bikevin hundur o çu vakit bu koza bomba baran ki çu vakit bu koza katliamet ki çu vakit bu koza sebiyevan zaruki van داوجه حفصه پیرکی وان داوجه حفصه دست داوجه حرم مسلمانه دست داوجه قدس شریف مسلمان که قدس شریف ده عبادت نه چلوان تعده و اذیت اشکنجه که وان خودش و در بابجه جار بجار حرکت که جبو که قدس پیروز تمامیل مسجد الاقصی و مسجد الحرام دیگه که حرمه مسجد الاقصی را وی هندری وی حوشه تفکی که بین کنترل خو مسلمان جوه داره یاساق که منع بکه لقارش وانتشتا مسلمان غزه عندي يعني دبن دفي اويدا دفي حالي پریشانی رزيلتيا کو مسلمان خلق فلسطين کو تدانه يا مي رزيلاتي ام راكن يا جا ام تماميل امحا بكن بكن وكاكو شيخ احمد ياسين دغو ام يخ بكن آلاف جبو هشيار بونا امته هم يمكن آلاف هم بدن خود جسد خود تبي بشويتين جبوك هشيار في ملتي في أمتي بفي مقصد بفي غاية دركتنا ري أجر بس دا يعني أبيان نشان دا كو مسلمان جالية وكذا بريا حتى جوت مه جالية شانس و أوانتاج دا مسلمان مجاهد فلسطين أوانتاجينه شرط مرجوان وكي برينين أوان بری مثلا حبکی عسکری اسرائیل دستیوانده بود دکاشلگاه حبکی عسکری دا 1024 حب اسیر کو جوانا نیویوی معبد جزا دابونوان معبد حبس دابونوان که نوان دا خلق فلسطین دان سربست بود نوان دا یحیی سینوار یکی وقت یحیی سینوار جد نوان دا بود ایرو یحیی سینوار بیا مسئول غزه اوی اپراسیونا کو مسلمان غزه القارشیه که İsrail ve mücadele tekoşine kudun Yahya Sinvar dil seri veda de koordinasyona veda merkeze veda navenda veda yani Müslüman bir askere ki ve avantajı dest kıstın icabega general evan dest evandana subay evan dest evandana duru beri hakki yüzbaşı evan binbaşı evan ku lüvederi hatun kuştun Nava Gazze'de yüzbaşı İsrail binbaşı evan ku hatun kuştun cesedi evan vega desti halkı mücahide Filistin'de Gazze'de Evana tebj Müslümanlara avantajın, tebj Müslümanlara dibin şans, yani karşıvan destevan kuvvet tıkırı. Lebele Müslüman tabi ya mücadele ku, tekoşine ku devam dikin. A mühim eve ku Müslümanı dünyaya ve tekoşine piştgiriye bikin, destek bidin ki Müslümanı dünyaya kuvvet bidin Müslümana. Nihayetinde evcil ve deri dibin ablukaydanı جوارا سلاح لازم و سلاح گره جوارا لوجستیک لازم و جوارا لوجستیک دستک بدن و جوارا غذا لازم و ارزاق لازم و جوارا
علاج لازمه جوارا خلق خستخانه وان تف امحابونه تف پلشینه پیشمرز زمستانه یعنی نخوشخانه وان گره تعمیر ببن گره جوارا نخوشخانه چه ببن بیوا اوی مسلمان دنیا گره پشتگیریا وان بکن بیبله يعني مرف أسفت که نحيف كو دولة مسلمانة تحكي وجسارتك وهرن جرا آليكاري كبكن وجسارت نشان نادن جالية دولة مسلمانة دا دولتكم مسلمانة وي خلقي مسلمانة وتاريخ وان دا دولة إسلامي بونه أفان دولة ما كو نابي وان بيشن حكي جوه جسارت نشان نادن آليكاري و مسلمانة غزة بكن خلقي فلسطيني بكن حتی دنوا واندا اویکو مناسبتی وان و اسرائیل پیش و دچن ده پرتر جهانه یعنی ایرو تیاره اسرائیل کرد بن سر غزه بمب باران دکن وان بنزین وان بیلاج دولت مسلماناتی بله امریکا بکدن ویش خبر بدن یعنی تکلیه ترکیه و اسرائیل جیا تجاری و دولتين دنجي يعني بلشكرة فملكتري مثلا خبرك وهذا كت لشکری یمنی کود بحر سوردا کشتی و گمی امریکا و اسرائیل بدستخن جبو همبروی شری آنها بلشکرا فمیلیکتری امارات کتیناوی جبو کو باوی کی وان گمیا وان کشتیا دورده درباس که یعنی اف اخانه چی تکرن ما مستمت باران لسر برخدانا فلسطين ام هناكي خبر بدن يعني برخدانا كتشوا ددن اناليستيكي سبوريكي اوروبي اناليزيكي وهم خوان دبي اسرائيل چخا فلسطينيا بكوجه چخا قتل بك جبوي روجي هي جرانترتين يعني حياتكي جبوان ساهلي دوردا هي زحمت تردبه و سروی آنالیز یجی و نیبر خدانا فلسطین چواب خونه. بله. تدی اسرائیل دولت تروری دناب قلب اسلامی دا، ارد اسلامی دا، امتا اسلامی دا. هاتیه خنجره کی هاتیه چکلانده. و هاتیه آوا کرن دوردا. اسرائیل و بتوی امریکا و بتوی دولتی کو تدی آلیکاری دنی نخواستم دولت انگلتره که تدی دور داوی آوا کری وانا تدی هر چقا آن الپشتینه و چی ایجاد کردنی که یعنی بتوی سلاحا بتوی انا یعنی حماس القسم لوی دلیل هم بر لشکر اسرائیل بتنی حربی ناکه وان دولتا چوا تدی سلاح جراد شینن آلیکاری پر جراد شینن امکانا جراد شید کن لشکر جدشین او لشکری کو به پرا تدی درد کردن پیشو حربی کن دولت اروپایی جدشین جای امریکا جدشین و لشکری کو تدی ریب بروانا خند جدشین و حماس لهم بروانا تباشرت کن لی باور بن إسرائيل بكشنا وان جنو زاروكا يعني بذي ظلمك أنا دكا إدي تدي وجدانا إنسانا قبول ناكا يعني نا مسلمان تاني دولتي خربيت ليدن هريج دولتي إسلامي بيتر ملتي درد كفن درفا ودوين بس يعني أف ظلمة هاني بس لولا تدي إنساني خدي وجدان و کشتنا سبیه تحملناک. تدی مثلا ام بین دیکی کشتنا سبیه کی یعنی اوی گونه سبیه چی بیان؟ وی سوجه سبیه چی بیان؟ وی چی ما بیکشت؟ اوی نخواستم به بمبا بی پرچه کرد. یعنی وانا تف جبو دولتا ترور بشروجه دا وی تف بشوی بگرن. بذي هواي بقرن ويروجكي أمريكا بيجي بس يعني تدي حتى كدري وأمريكا آليكاري بديكي çünkü Amerika'da idi denge muhalif bilindin yani dibin çift دو بياناتك دابو شش حفت همالاتي أمريكا وسازانن كود
دست برخدانه فلسطینی دانه و دیسا بحث اگربستی دیگه يعني اگربستی داخل کردن کو سیونیست ایدی امریکا جی دخن و ایدی و تنگاسیا جی او خاص ام جی هیدی ناکن جی او خاص ام جي دي تحمل ناكن بلكي انا تدي ام نجع انا دا دولة السيونيست ناستك ام تدي ام هاتنا دنياي ام شوكيا خدا مديتيا كفلسطين دبن اشغالا وان دايا وما تعرف الدنيا ذكرية حتى ام هاتنا في عمري خو مسألة فلسطين هي وكشتن وطالام كرن وقطيعة اسرائيل سر في ملتي سر مسلمانة دوام بك ام بفيا ما بشعبي قلت الدنيا ذكرية وبفي رنجي دوام كريا مثلا هولدنا تديكو اسرائيل ليت خاوقا قطيعة بك مسلمانة دكوجا وقتكو كتنغاسية تشد هندري خدا تشد لدري الدنياي كتنغاسية دبندا إلى أمريكا دفيد هايدي زود في منو بناجها بقتنا يعني او استراتيجيكي اسرائيل يعني دفاكو مسألة دي انا ملتي ويجدنا بويدا مخالفتيتك يعني نتنياهو ناخواز نتنياهو رد في لسر كشتنا زارو كي ما اف حربيت في دوام كرن تدي او جدنيا يعني سيونيست جدنيا زيادة حستك ناخواز برنش بو دنيا دي شغلن يعني وقتكو دفي مسألة الحرب تا هاني يجد أفكرنا دولتها تلسر كش نزارو كي ما عم قبول ناكر يعني تي كش زارو كي ما بدي كشتني وتي حرب خو بدي دوام كرني ام بيشتا قبول ناكر يعني فانا دوين برا تشتك جي زاريه ما نكو تدي لهم بر حربينا ها يعني دوي برا فلسطيني بي كشتني چقاتين كشتني برا بي كشتني لبلد دوي برا زاريه ما نين كشتني اگر كل سر كشتنا زاريه ما اب حربين هددن دوام كرني او شخ نكن لسر كش نظريه ما حربي بردوام نكن ونتنياهو يجي جو نادوان بردوام دكا يعني براستي اوانا قلت لكم عمليا امدنا حفتك كده غاز بستين يعني تدي قوة خول جور قوة خويا مادي قوة امريكا تدي امريكا حتى انا حتى ايرو جي حفتي جوت ما هي حتى ايرو دست حف تياري قاربو شخي كجرا ديفيجن دسد او تياري مزن ده هزار تون مهمات لشكري جوارشان نه عندك تقريبا جي بومبانا و اسرائيل جيفان بومبا بسري وان مظلومه وان زاروكو سبيا دباراندي ايدي ابيا حتى كينجي دوامك ابتدي انساني خودي وجدان ايجابنا كن مسلمان مدشي خودي وجدان مثلا انساني الامريكا دنگي خو بلند كن ديفيجن بايدن ديفيجن او فيرجي وباريكو ام ددن جبوكو تجي جي اسرائيل راجل لشكري ويرا مهمات عسكري مهمات لشكري وبومبا بشيني او جي انساني معصوم بكوجن ام جبيبون لا فيرجي وبارادنتا يعني دي رانجي دنگي خو بلند كن جبروي تدي او تدي ام قاموا يجرد فيل للدنيا بتمامي يعني الدولة الإسلامية بلكي هندك شيء بلي للدنيا بتمامي بلكي روجك وإنسان ده نكفن سوكاكا ودنجي خبلن نكن وبس في حربية ميدينا خوازن يعني روجك يكو بي يشيفان في ملتي كو درباس فتنا يعني جبروي ادفم خدي بهاري اگر حماس هنكي دي جبر خو بده وسا خویت که برخو بده هرچی چقدر برین گران و جی چقدر تدی لما گران جی به سبیت کشتن زاروکتن کشتن پرچه دون او قصوان جی تی گران تی او زاروکی وانن يعني زاروکی او کسی که تدی لشکری حماسین زاروکی وانن مالباتا وانن دیو بابی وانن يعني لوان جی گران تی بله وقتی که تین کشتن او دها للشر يهودي وسيونيست لي سور دبن والحمد لله يعني معنويات اوان تسليميات اوان ايمان اوان مرف لي دنيا لفيدري ام جي ايمان خو شرم تكن فديتكن يعني دناب غزه ده استراتيجيه كي تشوا داجو عجبا برخدانا فلسطين حماس تلينين يعني جهاد اسلامي جهه هناك امبيجن
رخصتني دنجي هنايا برخداني هناك فيديو وين جهاتن ديمن جهاتن سر اكرانا تنيري د كوني كيدا لشكري سيونست رونشتينه كيف اخذ كن دما بين داينا وانه لبلي حتى 3 متر جنيزي وانبونه وجوي درجي اوبراسيون راستكن لبلي اف شبهه هي وي تشكي وان حتى تقدر برخبدن لو رأى دمه دوام دكه يعني دمه هيجيك دوام بك او تشخا حماس هيزا خود کار به محافظه بك لقول هناك آگاهیان جسدی حجده بیست هی چکی خو استعمال کرنه جسدی حجده هی مایه دستی وانده جدر و چخاد کار به پشتگیریه که دستکی که بیستینه بر خودانا فلسطین و چخاد کار به بر خود دوی پیواجوی ده از نخالت من سری دا وقتا که دز اپراسیونا طوفان اقصا دست بکر و بیدت تشتک بیان کر یعنی حتی ساله که و ام سری خواهم کرن به برخودان دوام بکن به جبهان لغا خو به مهماتی خو طبعا شرکی جالی مسلمان دا شرکی به زحمت در بازده به سوقیات تنش در و آلیکاری تنه اوی قارشی تجی نیاره که دجواره رحم و اجدام پیراتنه نای سینگات ابتر شرناکه دچه زاروک و سبیا یعنی ایریش و زاروک و سبیات که سادجه و پشتاویجی دویله کل دنیای دا بقوتن سلاح و چکی وان پرن پری وان پرن و به هفرا اتفاق کرنه آلی کاریا ویدکن دوی وضعیت دا حقیقتا وضعیتا مسلمان مجاهد فلسطینه حقیقتا وضعیتا کی پر زحمت دا پر زور دا پر تشتکی کشه دا و تکوشینه با دوام دکن لیبال ایمان آوان صبر و ثبات آوان باوری آوان عزم آوان حقیقتا انسانت حیرت می نجه یعنی انسانیت مسلمانیتی حتی ایرو انسان ویسا مجادله کو کرنه حتی ایرو وکوان تکوشین کرنه کسی وی شری وی شکلی دوام بکه وی قارشی وی ظلمه و وی وحشته اوقا قارش نهاره اوقا دجوار به رحم و بجدان و اوقا نهاره که قوی به تاریخ دنیا دا اوقا نهار لقارش مسلمان دا اوقا قوی نات نصر مسلمان دا و topluluğa ki millete ki halka ki bu kanda komekine yani لبروان اوقا شريخ دوام بكن برخو بدن وتسليم نبن سريخ نتابين واوقات بشتكري دستك جيتي يعني نبش دوام بسيلة جيتك بله يعني اما كو عملي قار انجلترا donanmaya hoşandiye, gemiye hoşandiye, silah uçak gemisiye hoşandiye vedere. Yani her şekilde jara destekleyen ama komeki Müslüman vedere berxudana xud devam dikin. Ebeku berxudana devam dikin dınava bajarı Gazze'da ne Hamas tane yani mücadele el-Qassam tanenine. Kudüs seriyeleri jara bir İslami cihat he. Selahaddin Tugayları hani mesela. Çen habisa dınava onda ebe ku nave on pırnatına bir istince hene بریا اپراسیون طوفان اقصا اونا دنوا خدا اتفاق شکل گفتن قارش اسرائیل ام به هر تکوشین دوام بکن یعنی هر یک جمع آیری آیری تکوشین دوام شرط ده بلی آوای کسم مقصدا من آچه سری ام تکوشین خو بکن یک ام قوت خو بکن یک و یک اپراسیون مرکزی پشتی اپراسیون اجی لبنان گیشتن هفدو دنوا هفدا در حق اپراسیون خو وضعیت و شرط و مرجع کو پیش روز دا چپ کن چاپ کن در حق وی دیسا مطالعه کردن نبا هفته مذاکره کردن دوام دکه یعنی او کوان به هفته کو اتفاقوان دوام دکه حتی او اتفاق نبا مسلمان سالم به وکا آیت کریمه به که انهم بنیان مرصوص قرشی ظلم وحشت کفر وکا بنای کو به هفته وکا رصاص به هفته کلاندی به هفته حلیه به هفته حتی ملی هفته بن و حتی ایمان و صبر و ثبات نبا دلیوان ده به بإذن ربي عالمه أبي كل سر كلام مسلمانا أهل إيمانه شو بيجوا وعد ربي عالمه يعني فيها تمام الدنيا وجه حيرت ما يكو إنسان في تكوشين تشاهد كاره بده شو فيها إيمانه باوريه يعني السر في برسك دنجيز بكم دو قاشو سرق جمهوري سيونيستا دبي أم نبتني بحماسير الشر دكن أم نشر حماس وإسرائيل تانية أم دولة أوروبا جد غربي جد باريزن يعني مثلا نابي غربي جي في شاري دكن سرفي يعني
نو وچاخه برخوادان فلسطین ایرو به تمام غربی را شرط کرد. يعني غربا قد بيجه او ادارهوان غربي ادارهوان غربي چون چونكي دولت بشكري نه هنه کو پشکری نادر ما بس بشكري اسپانیا نادما جبوكو دستكوام بكشينا جبوكا خلقي كو لقارشي به بالظلمي وحشته سري هلدانا ميدانا تجاكرنا القاشوينا تماقو دنگيق بلند كان مخالفتان شخاص زيدت به روج بروج ضد نافا خلق اوروبا دان کین و نفرت عالی سیونیستا زیادت به خرج وان عاجز به کرنه کد دنیا دا جیو مسکنش به یهودی را ج خریستان را ج پاردون سیونیستا را جیو مسکن اک نمای جی کی کو په ارتباط بکن جی کی کو په سری خود بکنن تنگاسیا را سری خود کنه که و درج مورا نشتن یعنی دنیا اشخورا کرن زندان ایرو یک اسرائیلی که نوا عرضه اسرائیل داره کد به جه کد بین اسرائیل اوش خورد بین اسرائیل تناقش چندم نویژن عرضه اسرائیل کد دارن جی که هر نیک و به حضور و بسکونت و داره جناق دوام که نهشتنه آج بو جبر ویاج بو که تبکیه دنیای جبو انسانی که لقارشی و ظلمان و وحشتان دنگیق بلند که جبو که پیش که دستکوان بلکه بکشین باری خدا اما دنیا دی yani evet vejin sihir bozuldu yani o illüzyon ortadan kalktı yani sihra ko kiren hatta yiro ve ka sihirbaz dora firavun خلق ملت دنیا تبی بساب سحرات خاپاندن به وی اویل بخو گریددان sürekli destek جوان دستندن دکوتن yani arast eve abaş eve akanç eve ev çi bejin arast eve hatta vega wisad hat gotun fakat تكوشينا خلق غزة يجي وكا عصاي موسى او سحر وان او فريوان دريوان تفكي بجاره كده دا قرطان دا بلعند تشكيل راسي ناش فرو دريوان تفك راس دركت راسي جبركو او فرو دريوان دنيا كو دركتي راسي جبوكو هيك خوب الدنيا بدن قبول كرن بفي اوايد خوزه وياوكي بفان فرو دروا انسانا طرفداريا وان دي سابسينه غير فيا شو yönetime batı de tarihi da çekirne avakirne siyonist de nava arda Müslümana da bir sebep ku Müslümana bir siyonist da bir İsrail meşgul bike ev arda xo sağlam biminin ev emin biminin yani Müslüman jnaha peva vaka tarihi berida vaka arda Endülüs'a vaka Osmanlıya vaka Selçukluya ku cil mesken wan tenkirne de tarihi da jwanra ev ders ve ibreti ku stendine tarihi دبیجن جنهاشون دبرا مسلمان جمرا نبین تهلیکه ده عردا orta doğuya ku dibijin navenda rojelat dvi avay Müslüman dvi vari da bira be İsrail sürekli meşgul bin daimi meşguliyetan be İsrail rabe ku emj peşketina Müslümana emin bin jiber ve roja ku İsrail keti arda Müslümana arda Filistin dinava Müslümana da daimi fitne و برهفدانی هبیه دائما مسلمان برای آن کتی هبدو دنیار مسلمان هب بلا وابنه روزا کو İsrail ketiye vi ardi nava Müslümana da huzur و خوشی چه نبی یعنی nava پنجو هفت دولت مسلمان بعض دولت مسلمان اتکن یعنی مملکت مسلمان اتکن یک بیکی را اکایتنه مناسبت که قنج و باش و خوشتنه لسر دین اسلام اخوت اسلام اتفاق اسلام اتحاد اسلام تشتک اسلام مسلمان امر کریه حبکی بجیناینه و تشتک یاسا کرده تمام جد nava واندا آوابیه به سبب چه به سبب هبونه اسرائیل و داره کو دوام بکه اوی سیستمی باطیا هانیه و داره نوا مسلمانا کریه نوا و میکروب کریه نوا مسلمان روز بروز نوا مسلمانا پیشت کرده و آوایا اسرائیل یعنی در تاریخ داجی سیستم باطیه یعنی اروپا و امریکا جیک اشغال کرنه جیک و داره ظلم خودانینه جیک و کتنه و داره خصناش خورا بکن عرض بکن وار محقق جرا زمینه کی چکنه بنگه کی چکنه بنگه هوانج دائما اویه ام هاتنه مدنیت بینم برا ده ذهنیت انسانیت ده ده تمام انسان را وها گوتنه مدنیت اشیتر اوروپا yani batı eşittir medeniyet. Çuma juara gotuna un çuma halkı Amerika'da kujun çünkü dve emwan ne kujun medeniyetin nikarım ben vedere. Yere emwan bu kujun bu kan medeniyetin vedere. Bu medeniyet her vedere kuştunavan lazım. demek ki kuştunavan normal tişki sıradana. Bevi avay خو جبركم ملتك دائما لسر ملت هاتيتنا ملتك وصال لسر ملتانا خو وصاد بينن ده شعب خدا ده ذهنيت خدا وصاد انا ناس كرن بس صار في ملتي بفي شكل جو انسان را في فكري وفي ذهنيت انسان را دانا قبول كرن جبرك او ملتك دائما اي بيشن اي لسرن
و سیستم و ظلم و وحشتا کد کن دبن لازمه کو و وحشت گره بکرن لورا خلق و داره لسری دهانه savunma bakanı bu ki jamid go hayvanımsı insanlarla savaşıyoruz go. Beyanatı bir savunursa yani eve karşı xo daima biçuk bixinin o evci insanı zanana insanı başın halkı medeniyetine medeniyete besarkın sistem zihniyete batiye Avrupa'ya ve bir şekilde bu ko evka mahsum bikin. Zulma xo, vahşeta xo, katliamı xo ve işte ko soykırma kudikin jibo kud çave insanı batı da bir avay meşru bikin meşru. بله ایران دنهیران لغاز دنگ مدیای جی تبرین یعنی ناخازن انسان و وحشت هینجی بکن مثلا بايدن دبي علي امريكا بردف كيوان دبي دليلي كشتنا سيفيلا و روجنوانا تنا دستيمدا يعني كاستكار دليل نشاني مبدا وكيدن خلقي كو اسيري كو هاتن بردان جو علي حماسي علي برخدانا فلسطين سيونستان نهشتن درين پیش خمره خبر بدن ايكو بوانجي برددا هاتن تهدید کردن و هرن پیش خمره خبر بدن و فلان گوتنا بیجن امری سوا بگیرن سریع اول ایکو هاتن بردانج عالی فلسطین هناك گوتنو هناك پیش خمره خبر دان پاشه او خصم بن محاصره او قوان خصم بن تهدید فرزیده خبر ندانه دی و فرصت ندانوان دنگه مدیای تبرین و سرویش تخوازم بیجن بله تدی انا امریکا د تاریخ خدا لپریجیا ظلمه يعني ظلمه مثلا تدي زمان تاريخ مدى كل عراقي كر مليون كي انسان كشت افغانستان دي سوسا فيتنام دي سوسا يعني امريكا تشي كدري ظلمه برياور كشتني خويني برياور دي قطيعه مالور كريا بل وی زمانی فنهبني و عرض فلسطين مسألة مسجد أقصى فنا مسألة عرض ومسألة دنيا دولة دنيين يعني مسألة كي جداية يعني الأداء أمتي داجي و دوی زمانی دا تدي ام د چاخه کی زمانه کی کو زمان اینترنت چاخه اینترنت کجراد وی مدیا جواکی کجراد وی یعنی ایدی د جوا کی دا تلفن کی هوا کو هيا يعني د جوا سبيو بيركو زارو كذا نشهيه دكاره مثلا او قتل عام كنتين كرني بكشين بكن بلجة يعني تدي امريكا حتى سوي برا قتل عام يختكر لكم منك يعني دليل تنا حتى سوي برا بدليل تنا الدليل بقاسيكو مرف تدي قمرة بتشعب بكشينة تدي مثلا مرف بتشعب خود ببينه بكشينة وبكبلجة اوانتين هنداكرن ناين هنداكرن چند حد روزنامه‌گر هاتنه کشتنی ابدی استاتستیکا وانا ده هنه تننه وقتی هاتنه کشتنی جسدی وان وقتی کشاندنه اویا هاتیه کشاندنه ناتیه کشاندنه کامربانی آنادول آژانسیه تب کشاندن افتب بلگنه امریکا یعنی بوی رنگی دخوازه کو بوی شکلی بوی رنگی هنگی عمر اسرائیل دریج بکن یجی بروی وكان أنت هر جاري تديد بيجا از ناخذم الغازي أغربسيا دائمي دوامي يعني كو بيكرن يعني تدي كو بدن أغربسي شيء بكنجي برا بشان روجانا برا روجانا بجبو وان أسير عم درخن جوي دري يعني تدي خارن يعني خارن دردي وانا خارن اجي اصلا او اسير قدسي حماس دان جور در بخن جبو ملت سيونيست اسرائيل جي بشكي تانسيون وان بخينن يعني تدي ايش قاموا يك ابدين بهندر دا لهم نتنياهو
تبکیه خو نشاندن هنگی ویا سانسیونی هم خینن امریکا ویا لهمبر قمرة راح تبيجي يعني دبي يعني ودرب ربي حماس بلي امريكا تشي بك ايدي وانا تدي تبلغنا البرشعبان هندا ناف دليل ايرو هندا ناف يعني او دليل كو فوسفور بومباسي كو تدي بومبا فوسفور كو يا قدخيه دناو ملتا دا كو غرك نيب كار انين چنجرا آلتنا او تبقيت لنا لبرشعبان او دليل كو سبيا زاروكا بيركا نخاسم آبتنا مالد هندردا خانيوم سلمان دانينا قرار كرني او تف دليل بقمرة بفوتوغرافا لبرشعبانه او روزنامه‌گر کو کشتنه تف دليل چند حبن و چه زمانی کشتنه تف دليل برشعبانه يعني حتى سبب برا بفيجن اگر کو تدي دنیا عدالت کی دیوان عدالت بوی شکلی بوی رنگی لهمبر امریکا و لهمبر تدي سيونيزم كارفا دين كو كارفا دين دليل تبل برشعبانه اگر كو وقت کی بوی رنگی تنوکو او تنوجی تدي ام دزانن كومار ايرو دبي يا ايرو يا سبي اي نتنياهو تبي دار زاندن تبي محكمه كرن قالوا بيش روجي داوي غافين جبوفي مجاربين عابتن يعني الا او بي يعني نتنياهو يعني بيش روجاوي يعني بوی شکلی اوی دوام نکه اگر کوی حربی بقدری يعني بتشرنجي بقدر لذي آلي لذي آلي يعني خدام حفاظة اگر كو حماس بقدين جي يعني وحماس خو تدي بسر كذا نتنياهو شخو ايشوينه مثلا او دولة السيونيزم كدور ده يعني ديسا از بدبيجم اگر كو حماس بقدين جي نقدين جي اگر غازل جي خو بمينه جي نمينه جي سيونيزم ايدي برحتي دور ده جيانا خو نكاره دوام يعني او كيناكو كر هندري انسانا او كيناكو او قص يعني انسان كشت انساني سيفيل وزاروكو بيرا كشتن اجاب كشتنا كي بشوات بالظلم بپرچبوني ببومباي كو امريكا جراشان خانيام سريوان دخل كر اف كيناكو كاتيا دلي انسانا سيونيست دي راحت لوي دري يعني بدولتي جيانا خو نكاره دوام بك و هر تم ببرچعبه انسانا اشكال کرده و قتل عامي او ذهن انسانا ده و بي شعبي بو رنگيله بنهرن او دور ده نكاره جيانا خو بردوام بك بله دوی منک تکلیه اقتصادی خبر بدن ترکیه و چته سیونیست يعني خلق مسلمان خلق تركيا جي الهمبر في وحشة في هوفيتي براستي مثلا بويقوت دا يعني ايكو مسلمان ايكو شعور وان هبه ايكو سربي مسألة هشيار به تشتيز سوانتي ديكن بويقوت خصن روجفا خول سربي هناك خباطان كرن كيجا امبيجن فیرما پشکری دادن اسرائیل و تثبیت کردن سر خبات هاتنه کردن لبله هناك سازی دولت جی هناك وزارت آنجی خباتان کردن مثلا وزارت پروردهی ده من بخوا هفتیه چوی نویسه که فرمیدید به فیرما کم بیشن نسلیره وزارت پروردهی پروتوکوله که چکر بو مهی چوی ده و پروتوکوله بطال کردی یعنی تشتكي باش ولا بلي ادبين سربي مجالي حكومت خناج دينه يعني دو كت مديا جواكي بالصدا هي كشتي وجميدشن عالية سيونيستا petrol دچه انرژی دچه و خوارن دچن جلو برگ دچن حتی لشکر سیونیست جلو برگی که جبوز وستان جوان هات شاندن يعني فيديوان كشاندن تشي في رد كرن جالية امبيجن فرمي اللي بالي دويدر 2023 فرمي رد نكرن طرفدار وي لسر اعتراض كرن قلت تشتغلات شنبيا جالية حكومت و بيانات كنات İletişim Başkanlığı Serokatya İletişimi
گو اویا خبره که کهونه لورا لگور ساله کی بره جالیه سرکوماری رزنویسه که هاتیه وشاندن ایدی مادین ترکیه نه مادین ترکیه دوی بین نویساندن دوی دجی مادین ترکیه هی نویسا بره هاتیه شاندن جبر به خبره کهونه لیبل کلیکی دجی هنگ کشیارون سر مجارجی درخواستن 2023 دنویسر ویدر yani mesela bu kote hükümet şuma mesela iktisadi bazırganiye kub tekiliye on devam dike mesela ki pariki çetrefiliye burası dinava Türkiye ve İsrail'de gotun normalleşme süreci vakta dest pekir beriya veya dinava İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri de dest pekir dinava onda peymane ki çekirin dinava kudas anlaşma ki çekirin Ceragot'un İbrahim Anlaşması, paşak kapsamavi ferekirin, gayri Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn kirinin navi, Fas kirinin navi, Sudan kirinin navi, bana tev rabun be İsrail'e normalleşme, senavi normalleşme tekiliye ku dest bekirin. İsrail dinava memleketi Müslümana da, develi Müslümanlara da direkt hemasaviye ku fermi behevra bikin tinebu. Yalnız bu anlaşmaya İsrail peşyahu vekir yani dinava devleti Müslümana da. Ve bahatma Türkiye şuur. Beyvida be Mısır era, be Ürdün era, be Suudi Arabistan era gotaname devam bekin. O bu şekli hedi dora Türkiye jaliye ticari ve jaliye iktisad ve normalleşme hususuyla dora Türkiye biten eleştin. Yani İsrail ve normalleşme tamam bekin. Evet, tabi İsrail'de andi mutabakata, göre mutabakata hem bazırganiya hem askeri hem siyasi hem diplomatik her avaya tekliye ko peşva fazla Türkiye bir tane bakayım. Jvi avay devleta Türkiye'ci zamanaki sıkıntı ko astengi da bu. Ketve vaziyeti hususen nabavi devlet Avrupa'da gerileme ki mazın şey bu. Hani birbirinin Amerika bu Yunanistan goya senave Yunanistan akbeke hani avan adaya kudedesli Yunanistan'a da karşı Türkiye'ne yani hemen Navavan'ın Türkiye'de 2 kilometre belki mesafetine ticaret silah kerut yaphaneler falan. Yani doğru Türkiye'de olsun zevk bekin. Türkiye bir şahsa ki guri yönetimi akı gotu yani hediye doğru Türkiye'de zevk kerine yani siemci hediye yani karşı Avrupa karşı Amerika Kuysa doramet hozun zaten demek ki çare çiye İsrail ra hem tekiliye bu normalleşme işi emji bekin ve avay bekemen normalleşme aslında beriya normalleşme kuvara dinava Türkiye ve İsrail'de sıkıntıya pırmazan çebun mesele pırskireke pırmazan çebun ve ka wan minut şunda peyvida Mavi Marmara peyvida daha zara hecdada disako operasyonel Gazze'ye çebu Müslümanlarda daha zara 22'de disako operasyon çebun yani tişteku devleti İsrail zulmü vahşeta kulvede kire daima Türkiye denge yok bilend kiriye. Daima lembervi Türkiye devlet Türkiye yönetime Türkiye yönetime ku ana seri 20 saliyede de daima aliye dünyada tişteku kesin ne kiriye bu şekli li karşıvan hemberevan denge ki bilend kiriye. Ama ve vaziyette de şurat beje em mecbur manak ve em ve münasebette bir İsrail raçekin çünkü hem şey nekin ve işte ekonomik sıkıntıya meçedbin aboriya metketiye sıkıntıya halkaya mehendik mavuj ber aboriye iktidarı bakısında ve hükümeti iktidarı bakısında yani demek ki mesela ekonomiye mesela ki mühime demek ki jibuku em ekonomiye kurras bikin saz bikin ihtiyacama bir şeye bir itibar Avrupa'ya bir itibar Amerika'ya bu araz van psikolojik parike em sar bikin jibu viyajı çi lazım ejvara udbejin göre İsrail'e o tekiliye ve normal ve bunun karşı İsrail'e ekmek. Devi avay hinki tekiliye ko goya bir şekli savunma etkili. Yani dibecine bir tişteki lazım bu. Yalnız dibe mesela Aksa Tufani verda ku dest pekiriye verda ev katliama ku hususen İsrail'deki disajı hükümeta Türkiye gori hükümeti devletin ka zedetir denge xubelend ki tamam dünyayı wan rakhnet ki karşı dünyayı
سوج و قباحت وان اعلان دکه و جوارا دبیجه ونه محقق بین دامزراندن یعنی مثلا حماس لاجی خبردان پر خبردانه که پر مهم گو خبردانه که پر مهم گو حتی ایرو یعنی طرف اروپا دا تشتین حتی چول برلینه با باشباقان آلمانیا دنوا آلمانیا دا جوان را گو که ام حماس ترور رگتی نابینن یعنی وان تشتی کو دنوا اوکی دا دنوا خلق دوله اروپا دا لیدر اروپا دا وان تشتی کو lideri Türkiye'ye dibêjin aslında mesele mühim. Fakat ticareti ku dibêjin di nava Türkiye û İsrail'da ku devam dikin evana ji berê de anlaşmayê hatine kirin wan gorî wan anlaşmayê wan gorî wan peymanê wan û têkiliya wan devam dikin evana sivîl dibêjin. Ama li ba me em dibêjin ji teref İsrail'da hususen İsrail devletekî meşru nîne ne devlete işgalkere zulümkare normalleşme diye tişki em kabul nakin. Devlet nine hatta kutuştaki normal şebe. Çünkü devlet sero komar buxu go ku İsrail normal devleteki nine. Go yani zulümkara, vahşiye, terör. İşi fiile kutke terör. Madem ki teröre göre tekiliye Türkiye ve İsrail bir şekli nen devam nekin. Çünkü ki terör kabul biki o tekiliye devam biki ya bir insan keve tenakuz et, keve buxurat keve çelişki. Vançtan daha kabul kirin. Ama ya mühim vra ev ku eğer İro ev sero komar hani van beyanatı kudge o tekiliye ticareti bazırganiye devam dike ev ku van tekiliye tinin zaman genelde insanı muhalif zedetir tinin zaman fakat evane muhalif İro kul seri buna evana İro seri buna vaziyette Türkiye ve İsrail bir şekilde cevine biya bir avaj devam nekina çünkü mesela beyana sero komar ku go Hamas terör örgütü yani em Hamas'ı terör örgütü nabinin evane ko iro de muhalefet edane serokatiya wandikin ve ka seroke CHP ve ka seroke İyi Parti evana açık beyan kirin taraftariya İsrail kirin gotun ku em Hamas terör örgütü dibinin yani iro ko eğer 28 Gulan'e da memleket bikata desevan iro devleta Türkiye çava ko Amerika çava İngiltere silah ve cephanelik jwara dışine sevkiyat ve erzak ve her çeşit jwara dışine vanajı aynı Türkiye'ci bir avayda ekubda keleka İsrail bir havale ve katliamı ve zulme ve vahşeti. Disajı vana kude tala star kiriye ku vana nahatne seri iro Türkiye disajı münasebeti ku hatta jete kem kiriye nitekim Ticaret Bakanı, Bakan Vezareti Bazırganiye beyanat kır ki ve tiştik Jepas'ın Kuveyt'e. Jepas'ın go ticareta Türkiye İsrail sedi penci gori ve döneme pari. Jipar gori ve döneme a pari iro sedi penci kem biye yani vek beri nine. Yani se sabi min ji rakam arhent ji sedi 4.8 peşi da kete sedi 4.2 anha ketiye dünya siyasi. سديد دونه نقطة حشت دوي سبيه داية. أبيا سبب كم بناويج تبكية خلق مسلمان إنسان بوجدان بمرحمة كو بويخوت تأثيره ويا بويخوت دكن. أبيا أنك الإنسان تأثير كريال بازرگان أج تأثير كريال تجار أج تأثير كريال يعني إنسان بوي أوي تكليه خوان هنينا في مناسبة كم كرنا حتى جوانته كم كرنا فقط أوانه كو خصوصا هنكي giysiye ku elbise ku şandın askeri ökera İsrail'ra dibem ki ya şu heyelsleri belki ya via vaj dibe yani henek tedarikçi hani firma diçe malzeme tine jmara dişine jura yani bu via vaj devlet izin naxoza yani mecbur neyne ku kesi izin bu xoza ya buke wana tedarik dikin dişine vederi fakat em dibejin mesela Gazze'ye, mesela Filistin'e, mesela Mescid-i Aksa'ya, seriye her meseleye. Hüdapar, dve meseleye de safayı belliye, roja evvel da, roja kugotuna normalleşme 2022 seri 2022'de 2020'de dest bekir ve normalleşmeye, Cumhurbaşkanı Herzoghan'ın vederi, gotun emu İsrail'in diye eme tekiliye hobinin normal seviye ki, eme disa işte elçiliğe hobişini cevdura. Me itiraz kirve roja. Me go ko şeref ve haysiyata Müslümana. خوینا مسلمانا بینو باوریا مسلمانا سریع هر تشتی مادی و منفعت دنیای مسلمان یعنی بینو باوریا خو شرف و حیثیت اسلام و مقدسات عرض محرمیت قدس شریف
به وان تشتان کار دکش که هم بری ویتشتینه ایروج هم ویتشتی دبیجن یعنی ولو کی ترکیه به تجارتا اسرائیل پاش بکوجی خلق مسلمان دخوزه ویتشتی بکشینه سینه خو ضرر هبت کار ضرر تلافی بکه yalnız da ben bira münasebata Türkiye ve İsrail bir şekli bira gemiş vedere neçin bira sebze meyve vedere neçin bira erzak vedere neçin İsrail emner şinince evl beriyama boykot kim yani beriyama hangi markete van mali kuş Türkiye çöne vedere boykot kiren karşıma eka xudanin tarafı xu belli kiren çima Türkiye bir avayda oka yani خل پاشخه yani kim bir terasiyedene sere xu bexilet ki haysiyata Müslümana, şerefa Müslümana, خوینا Müslümana tekebin piyehu endivin biyatıştaki xalate yani. بله برز محمد باران مثلا boykot serihine ki haber bedin seri avul yani çi gave ko Siyonist erişi Gazze etkin erişi Müslümana etkin mesela carnatene rojeve seri mesele da disa وقتی مثلا بایخود دست بیکر هنر کسا گوتن یعنی بایخود نابه لی اموی فهم دکن که بایخود پرید شده یعنی مثلا ستاربکس gerekçe iflas ولی gerekçe هاتن گرتن جسدی نه نقطه 4 اواوی کتی الگور خبره که جدر با نه خبره که بیشن ترکیه هاتی چیکرن به زمان انگلیسی بو من خواند پره درا هاتنه گرتن مقابل ترکیه او تابلوتونه yani والمسألة بخوت شواد بينن وشش حد خيمة هي يعني مسألة بخوت جرى دوامي به يعني نه روزانه به يعني وقتی که إسرائيل المسلمان سورد و حربي لهم بروان شر ودكه وخوينا مسلمان درجة تدي بلكي أمجي ببيرتينن وأم دمن أو جنابه ام بایخود کن بله باشه کو یعنی اف درین سارد و ام جی سارد گرک نو ساله یعنی اگر که جتشتش دسته ملت اتی گرک نه ام نکرن یعنی ام تشتی کو دزانمن چه ایکو تدی مال اسرائیلن چه اوی کو نه مال اسرائیلن بله دستک ددنه که جکارا خو یعنی امکان دنه پرد دنه که تدی دروجه اولی دا aynı fena kuçava İsrail jnuda dest bekir dest به حماس کر او دولتي خربي نخاسم بتشويق امريكا اولي تدي امريكا سلوك وزير كاريدار وچوي در گوت تدي از اولي دا از یک يهودي لفرامه يعني از يهودي معولي من يهودي حسب كيانه اج يكي جوامل في دره ما هيجا از سلوك وزير كاريدار وي امريكا هاتمه بدره بوي وصفه خو يهودي كي انا خدا خصبش ميدانج مسلمان را خوند پشتیوی تدی عملیت نهران دولت اروپایی کتن سرای دان پی هفدو سر کمار فرانسا چو آلمانیا چو انگلتره وانا تفشون تدی دستی قل پشتا نتانیاهو خستن گوت نام تران کتن یارشاک و هرن اسرائیل yani güne kadar destek dane ve tam dwi zamani da kaleden her tek van firmayı ku dünyayı belabune و بلکه پریویجی العالمه اسلامی نام مسلمان دولت اسلامی دا کارا خود کن اوانه جی گوتن از کارا خوش سدی او خاص ددم اسرائیل عسکری اسرائیل و خوارن پاکت ناوی خوشیلیت خسن جرات شاندن او یکتن یارشا ویتشتی بله تدی بایقوت دست بکر بلکه آنا جی اسرائیل را او پرو و پشتوانیه دکن دشینن ایدی نویرن تدی نهرتن کو ملت شیار ده و وقتی کو او بویجه از کارا خوش سدی او خاص ددم اسرائیل لشکری اسرائیل ملت جی بویجه از اجیت لخو حرام دک اجیت ناستینم و وساجی چه بو نستندن آنا جی بلکی هنک فیرمای کو
تدي آلیکاری دادن اسرائیل همین ام پینزانه نویرن تدی چاپم منی دا بیجن ود شیرن بدزید دنکی ایدی گرک ام بزانبن اوی کو دستکا خود دن اسرائیل او ذکر وان فکر وان ذهنیت وان لوی آلیه مالی وان چقاس باش وجی ام گرک و یعنی نکن مالا خو ام باش بزانبن اوانا تدیل سر خوینا مسلمانا و کارا خو آوا کرنه بیشتر چونه و زنگین بونه بوی پره خو جبو کو او سیونیزم لپیا بمینن دستک ددنه که گرک ام بیا نه وان روژا جی ام yani افشار بسکنه جی گرک ام آلترناتیف شخورا چیکن گرک مال مهول هم بر مال کو firma İsrail çetkini Ukrayna navame gerek hem berwan alternatifi wan ku em zanımın evana em mebxuçe kiriye em wana heneji em wana istimal bikin em mali Yahudiye istimal nekin jibu ku car kadını serseri Müslüman Allah har nevin xoyna Müslümana nerejin u em baş zizdanın yani boykot tesirle İsrailci olwan firmayı İsrailci bu kutkan. Tadi İsrail bu xo ev penci kese Yahudi kul dünyayı xwedî sermayene. Yani bu xo tadi jwara go em li vir herbê dikin hûn jî bi perê xwe. Li dünyayê çapemeniyê nivîskara roznamegera televizyonu radyoya para بدن وان بإمكانه خو وان بدن سكناندني برا د عليها مدى تشنا نبيجن دا نخن بيشو ننويسن يعني إدي وانجي كاتن دولي عملي دنيرن تدي تلفزيوني دولتي أوروبا و بي بي سي وانه كتين زانين يعني كيجان د حقي İsrail o Siyonizmi da haberi ki çeydike. Be peri bana vandanız seknandını gutna işte kud aleyhiye İsrail'da ve velev havaji yani ev dernekham peş biracı insana rana beşin. Hatta gaveki daha peş davetin ana duan firma da ev kesi kutadi bawan dişkulun nivîskarın yaji روزنامه‌گرن کو د حق سیونیزم د اسرائیل د خبره کی چه بکن روزا دنه تنری اشتار دکن وان جکور ما خدا ویش یعنی اول در دنیا ل چند دولتا به وی رنگی او انسان کو بسالا لو در امک نشان دانه لباوان شغلینه بسالا المان وان ونه جبل کو حقیقت گوتنه د حق اسرائیل کو ظلمه کریه یا جی مظلومیتی فلسطینلی آنینه پیش آنینه زمان و نجی شیوان درخست. بله. yani çaako ew bi rojekî bi mehekî bi salekî wiha dewlemend nebûne em jî bi rojekî bi salekî nikarin bêjin em ê wan ji wê dewlemendiyê dûr bikin lêberê hêdî dî îrade van firmayê ku rengê wan şeklê wan bellî ye û aşkere ye dibêm ji rojeva xwe derxin yani ev ya ne di dema êrîşa de bi qetê amade bin. خدای جوار از به مالا و آوا امیدوارم مهتمین و سرچاور هاتن. تماشاگران هیجا نیرنا راست الویدش امی بقدین برنامه خواه حتی هفته کدن دمینن خیر و خوشی دعمانت خدا.